Allah razı olsun. Dinar Şertayevna, Kuda kalmasa biz şu kızımızga federasyonun atынан bir kişiliğe bir kolu tolka, altın kolları var da bu altın kolları brilliant olsun dep kişiliğe bir atakan federasyonun atынан bir kişiliğe bir brilliant okşagan göz var, şunu bir tağıp koysak, şunu bir kolda kuralım. Onu görmüyorsa. Endi söykөсүн Kuda kalasa şu turmuşka çıkıp atkanda kulağın жақшыra көз өтүрүп тута калып, алы кишиге таап коелу. Turmuşka çıkıp turasa кетпейт. Жок, turmuşka как раз Dinar Şertayevna biz мындай деп ойлоп атабыз. Эми кээ бир балдар ойлоп атабыз да. Давай Kuda kalasa кийинки жылы Олимпиададан кийин Мисс Кыргызстан эркектердин өткөрүп туруп бир жакшы балдарды Demek Aysu'ya bir telefon kılındırır da otağız da şu Miss Kırgızstan'ın şunday hep şimdi благодаря bayağı Jamal oynamaz şu bu karab kürsü bizim kızımızdı biz de şunday. Ne deyiz? Allah razı olsun. Şunday kışkırıp sizler daima şunday olup böyle bu oturuş birinci olsun daima şunday поддержка бар, Динара Шертаевна сіздер жақтан бар, мына мен дағы бір айтарым, бұл жерде мына муфтийдің замы біздің Зәмір Байкебіз отырады, шу таза болсын деп, бір арақ ішірбей, бәрімізді кетіп жатқанда да, Айбеке бәрімізді айтады, таза болып арақ ішіп келеді, Құдайға шүкір біздің федерацияда арақтан кейбір ішіп қойыз болушы жоқ деп, шuna муфтийдің замы өзгеріп отырады, бұға рахмат. Бұл жерде жоғарғы кеңесте мына башқарып отырған инебіз